It's on now. Apei se vai ta fele fi
fatu i le pa ia malu stato tunu fatalo fatu fo ia te oe ia pe a fai le fatu a e mau mai lea ia o lo ingo kevenonge fatalo fatu pe a fai le fatu a fia le o le nei fo lo pepa e te mai mo ai o le vaenga luna lua le o le matu tata noanga ia manisi fo i le mata upu lava le o lo fa pe ona o te lolo o silingia pe to tele al tulanga fo le lo fa i poipo te a ia mato fa i poipo po le ar fina ngalo le tua o le ase va ai al tus pa i o fa so len tene sa tali ele ese ngor tali Yesu ia mar tali a Paulo no ele ese ngola tali ia la lau fa manino a fa ile te fia to e mo po le ese ngana na i lunga tato page na fa ngo ina o le marriage divorce remarriage part 1 le ala o tato part 2 ai a fa united fa to e maua mai e mana o mia lava tulanga fu ile o lo langa me fu ia i la te fu ia ma to ia le fa ia ma to fa ma lo se tulunga online manisi fu la uso ia la to page to like follow ma tulanga fu ia you can subscribe to my YouTube channel 98 for ilunga Kevin Live Ministry 161 ia la subscribe na we temi nei ia if you subscribe before you la fa nga ina le fo i vaenga ia o te so ta e to fo to tele la vo o tato e leo ia te au se atoa ia pole au so fo lo fa la to plo kalami o ma to una tanga to lo sai i to spa ia to ina to fa malosi i lungo tato plo kalami ai le nei tu la nei fia fia lo fo longa a to no va vele alo le la ia fe au mga luenga o le tali tu la valu lima te eli tu la valu ni New Zealand pe opo o tase fia li tuna te iai fatalo fatu ya te oto o nisi o fatalo fa mena le tameta ina ya Rosie na fa mai na Fairbanks Alaska fatalo fatu ila to malava lo fa peo na lunga i po fia lava me lo iai na fa sina ba maula o screen te dei lope fa fia na wala au tu ya te oto fatalo fatu i so fa man malo Yesu Keriso lo tato li mo tato fa ola o tato plo kalami ne fia e fai la sina filano no o tato plo kalami ese o te loa o la me tu fia tato plo kalami la fia fine fai si tele o fesili ese na mai le malo tato watunu il vai aso lente nei o ngali i matua mata utia la fa fita u la tu poito no fo lele ai e yelo tato nunga o man fa mam la mana fio ngale tu la fia fine matato tato no ai o le ala atu watu lava mau tu spo ia faitau ia umaro lai tatu o umale fa masino mata upu nei po o fea la le tu o lo iai o le si tu langa o la iai o le ona o mo to telo nisho ila to la to tele i lo po ai po le alo background o le fea finei o le tele o mata upu tau runga li i matulanga o lo iai o lo fete e na i le tulanga tau communication o to tele yo nga li ia fa ina matetea e le communicator te maloa i le fafine por fafine for te maloa pe avatu le foi le manatu te maloa e ese ale wing ol manatu ese le fa winga ina le fine o le fia fila nei o le atali lo la le afo tato filina ona o mo te fia ni so lato o la nga ruenga o journalist o tu stala o lo o langa atoa la o me tau communicate te fiso ta iatu ia o pe o tu langa na e paula na se va enga la wa lu fa mala malama le tu le la fia fine pe fa fiona e communicate mo to lua effectively e no ma le lua vivesi ma le lua te la fia fila nei o le fa pionta to wo ai pe fa fea ona communicate se urungali ona ye le tu langa na e ese le tala le tamaloa ese le fa winganga fine e yailo na mafuanga malo la le fa matala le tato fiong pa ia le tua mo le tua fa yason tene tato tano mo moko ni to e fitu mata mo mo le tato fa u fa u posfuma lima o sfuma le ono na wo ye le ese ngortali a polo ma Yesu wo umala na tali manisi fo ofisili o le fea fine, o le aso ona fo i o le tari a toa paulo mai lava fai mua tau lalo le fai upe fast food o le tusina koe nito. A le umalana tātou o te iloa a umana tali vaenga umana, ia o te iloa le a maua umafo ila le a toanga o le tātou mata upu. Tele niso i tātou lo a fia tātou runga lii, ia po ua whaina fo i. A o lo mana o mia le tari au te iloa, e iwa tātou fesili wo fitfilia maia,
po cases ese mai tonu o runga li na message mai o le afa pelan tato wo le la tanga fai tau watu fasili ese ina na so ta emitangata ma o talia tuaila ia e te talia I fo ala tato wo mo le fiong pa ia le tua o le ha le fina ngalo le tua I le tūlanga le marriage divorce and remarriage ava ela tu pa ia fai foi e te fia mafuta mai lunga I le lau tua lunga ia fa ali e tua tato foi upu lunga tato screen fa ma venga ia te oi e malau mai mo tato talo le tua matu tama e le ia te au se atoa o lo wanganga so ani mai lo matu vai se fa u ia mai e tatala ina foi mato I mato uma lava I la to foi o lo fa pio fa longo mai ia fa pio na ile fa unga la u fio ini o mato la ngona mo mato I loa lo fina ngalo tama mo I mato yo mato wala sa roto ono swafo o Yesu wa mato wole mala awa tuai nei amen mo ila to appreciate pa tango share tato live poi foi se uso po stu fa fine o lo fa peona fia mo nei so ta inga ai ona e yai fo ila to ona ilo tato nunga le mai mo mai ono o tato nunga mato wa o nga tu e kalesi e fa sana e fa longo e fa sana e fa longo isi awa onga and I respect that fai o nai te tūlanga nai te musu e share tātou video au e te pole au e te share ina that's not my intention pau mea tūlanga ye e mose mea o ngā whaalongolongo la whaalongolongo ye e malama au e te whaalongolongo e te whinau mai wai te leo fia whinau la fia whina nei la tōa tale tātou siri right o hina tātou o e ta no mo le fiongo pa ia le atua so tango e so elau tusi o le mantua le verso le tene tatou ai le tali ai foi a Paulo fa matala Yesu tasian mete te ai lunga li pese ni le tusi ale ona ua faita anga le fine po o mulua ia polisi foi tu ai sau Paulo e ile ese sengo tali a Paulo le la tatou a mata mo foi upos fulma lima ona tatou fa solo le lalo fa upos fulma lima na o tu inatu foi mai metala Paulo peitai oi ai awe mo la to ia fatu amai mo mai alo mata le pa wan ona so o mele martato patu le pa fa le fatu amo martato na le so I kare la va ko fo I ko martato taimi suma lima mai peitai fai te ese le tonu ia te ese pe ia ele fa apolonga ina se uso po se tu fa fine pe fa peina ua vala auina I tātou ele atua I le fi le mu foi upos fuma le ono fo mai ua e ilo fa pe fea o oele ava pe ola lautane ia te oi ma oele tane ua e ilo fa pe fea pe ola lau ava ia te oi foi upo mua na foi suma lima na fai tau watu ona ele ese ngor talia Paulo mai Yesu ona foi matala Yesu alu ese o matala Paulo alu ese le tal tonu me tonu ngari alu ese le tangata le tal tonu ele o sai tia la le tangata le nofo le fa fine por tamatiti o pa wana umano fa matala ina po wai tangata tonu le tanu tu spia o lona winga o le tu singa le Paulo ai fai tau wai ele o fai mai le tala Paulo alu ese le tangata tali tonu. This is so important. Ono I tono lungali, ono I tangata tal tonu, ma tangata le tal tonu. Ele o fa amalo sia la e Paulo, le alu ese o tangata tal tonu. O le tāua I o le tangata tal tonu I tono le marriage. O le mea fo na, le na utomo fai vai aso lea. Ono o le tangata tal tonu lea, e fai tauna le tuspa I o interesting ia. E te whai mai, o le tala I le tusi le ekalesia I Korinito, o le ekalesia I Efeso, e fu ekalesia na te vai na tusi ai, tono le whenga inga, tono le whaalinga, amata le whaalinga e lua, na amata le tusi Efeso, sarataisa, whaaso solo tu ekalesia umana. O ekalesia umana, o tu so tangata tali tonu na, o lai whaingo ina inu umpo o a fioanga, ele o tala noa la, ele o tala noa le foi upu lea, leta no tangata watalia Yesu ave mari imfaola. Tu so le tusi o ya Korinito. Ele o tusi le fakasa, po o tusi le metotisi, po o tusi le o lai tusi o ya ifo. Ile ekalesia le yo
tu so o tato nunga i tato mo mo denomination. Ia le afo tato nunga le tato teimi nei. O tangata ia le ekalesia la matanga mo le ekalesia. La ita no tu spa ia. Tangata ta tonu o ila tonu na tali tonu le tala inga a Paulo. Alula o e fai tau po le ala tala inga a Paulo. Po le ale mena alu Paulo tala. A tonu ese te min tatu tano ila ia. Pa o tangata na la ita ua tu spa ia o tangata tonu. Oi, o tangata na tali tonu le fe aule na alu Paulo tala. Lea la e fai mai tala Paulo. Ona la fa mai la o tangata inta tono tala inga yale ya Yesu ke riso mala tala inga o tangata le tal tono o tangata la na alu ia no fo pe ala o ele ya ele o fai mai e kango o ele tal tono e mata e o ele mele petang o tia ilu to lua le ele o se mea na e fai el tangata tal tono o tangata alu ese o tangata le tal tono ka mo mai ka ko le wingo tala po le la tatu fa so fo mai ia ko ngula ngai ke ia i tangata le tonu lai ko mumu a vo le va pia ia le fa pia ale au ke on sai au ke pole o e konga lenga ma fuenga kusi fa ipsuma le ngai fa mai ua e lo fa pe fe o e le ava pe ola la utane ya te oi ma o le tane ua e lo fa pe fe pe ola la ava ya te oi e te le lo e fai tau lunga le amatanga na e fai mai wa vala au i tātou e le atua le file mur fai ungo fai upa sfuma le lima o le tā ua fai upu le nā ona e eile me tupu tono le unga ali e mafua ina aru le leta don ai maua i lore mapusanga o e maua le file mur matamaiti whawhetai lai le atua fo mai lano lai vala au e vala au ina i tātou ina i a maua le file mur o lai mana o le atua te maua le file mur e te maua le leile o onga atoa le pata tu fasolo le leia lo fai tau le lau kangoe na ilunga tatu screen out tano fai tau tu fai sumar fitu fo mai ia tai to tasi ma savali e pei ona tufa mai le atua ia te ia tai to tasi e pei ona vala awina o ia le li fai upu I try to highlight le wo fai upu Ia tai to tasi ma savali pe ona tufa mai ele atua ia te ia tai to tasi pe ona vala awina o ia ele ali ua fa pe foi ona o fa tonu wina le ekalesia o malava o le tusi le Paulo o le tusi Paulo ekalesia uma o leile o nga Paulo foi mai ia tai to tasi ta ufa sumar fitu foi mai ia tai to tasi ma savali pe ona tufa mai ele atua ia te ia tai to tasi pe ona vala awina o ia ia le mena vala aule atua le tamai fai e ele mena vala aule atua i le fafine e fai. Le la tatou ua vai famata la Paulo e pei ona ia awa o ia kalesia si ka ko ola va ai po fele mele po le hasi e kalesia na tusi Paulo e te mo tonu le tusi Efeso. Alo le tusi Efeso petango fo i highlight i lungo la Efeso lona mata upu e lima. Tatou ua fa upu lusuma lima. Tato amata tu le afu foi pulu suma lua foi mai o tou fa fine ole afa to nunga la le to o tou fa fine ia o tou si sta ia o tou lavatani fa a pei ono si sta i le li tu se te si sta i lautani e pei ono e si sta i le li ole fa to nunga la le na ole fa to nunga le na ale atua i le fa fine fa mai o tou fa fine i outou si ustai ia outou lavatane fa a pei ono si ustai i le ali. O le whaatonunga la le nā e wha masino ai e le atua le whawhine. Uma le o langa le nei e te ua alu inunga le lang e whamei wha masino ina oira na upu e wha masino o le atua i lana whaatonunga ia te oi o le laina la lea o le laina lea le whawhine alua ia pauala na laina la whamai le atua ia e usi ustai ia outou lavatane wha a pei ono usi ustai le ali. O nau ta o merito inga o sta ia te sta ia wa ia fo i lesi tina e fia o sta ile tua ai le o sta ile to lua amen e be le o sta ile to lua ale fo merita la o ta o mai ma o la ta o mai te o ile a wala e fai ile o sta amen ta to mai la fo i upu e lua to fo mai a wa o le tane o le ulu ia o le ava pe yo kriso fo i o le ulu ia o le ekalesia o ia foi o le whaaola o le tino. Lai tana no i le tane. Iesu leuro le kalesia, so o toi la ia matama, so o toi no matina. I le whaatūlangana la leo, o le tūlanga o lo iai tonu ainga.
Whaipulua wha mai, o le nei, wha pei ono usiu stai o le ekalesia ia ke riso, ia wha pia foi whawhine, ia la tau lava tane, i mea umalava, o le tala noa, i whawhine le tonu le ekalesia. Pe ono whai atu a e tali tonu, ia Yesu, maran whaotanga matala i ngā paulo, a whai le tonu le ekale, o e la lela ver whai upu lea. Lai te tonu le ekalesia, o le tūle maleanga tangata i to tonu le ekalesia le whai mai, e usiu stai la i lautane, e pei ona e usiu stai i le atua. Ia Yesu, whai upa lua lima whai mai, o outou tane, i outou alalo whaatu, ia outou lava wha pei o keriso fo i ona alofa mai le ekalesia, ma fo ina mai o ia te ia, e whai mona sui. O le alawa ta umai i, o le whatonunga le atua i le tamaloa, tama alofa i lo to lua full stop. E leo whai mai le tala Yesu, le tala tuspa ia, te alofa i lo to lua pe a le ngutu oso pe le lei, i alofa i lo to lua pe a tele ana tupe, alofa i lo to lua pe a whaapea. No. Pe ngutu oso po le alava tu langa i le whawhine, tasi el whatonunga le atua tama, alofa, full stop. Fa pe na fu le fine, po le alava tu langa i le tama, tasi el whatonunga le atua, ustai. E te loa ata tu ofo nel soifuanga le tato iai, pau ale mea mana o el tama loa mai lona to o lua, ole ustai, o le whaalongo, ona fu o ia lai tai, e whai ngō fia tamana whai atu, e pau na mea mana o le tama loa, o le tele o tama loa, that's what they want. Alfa fine, tasi el mea mana o e fo le fine mai lona to o lua, o le vai e kunga e alofa, me lona to o lua e whai masi alofa, e leo iyo se polonga. La mana o mia fo i e le whawhine i le alofa, ai mana o mia le tamalo le ustai. Alu ala tangata i langa laingo. Fa pia le alofa uia. E anu rua uska i melo ko rua vai mai o la au ki alofa. Ai a o fo i langa uska i o le leia uska i o lo ko rua. Fa ingo fia fo e kia o alofa. E fet, ino, because o le tato te olo leo langa. O e tau mo o tala le nei. O la lau umana au mai le tu o le winga langa al tala. Paulo le fai luma koinito. Peina ia tusi e kalesia. Le whatonunga na ave i le tangata e mai ia whai le mena whai atu e whai. Mai Paulo, whai ale mena whai aku e ki o e whai, a whainga whai aku ki alofa, a whainga whai aku e ki o e ki whaalongo. Ioi, o lesi lai tu wa whaina le teimi nei, o tau ma whai ta malo e whai tau whai upo whawhine, ai tau ma whai whine e whai tau whai upo ta malo no mai lo laia, whai matala ta malo, wai le whai mai whai upo e ke whaalongo. Au e alofa la. Simple as that. Tango o ia tau sila whai upu na mai le atua. Ona foi, o le atua lai to tonu o le urunga le, o ia na le wha masino o le urunga wha, mai tala tu spa ia, o lai moli mau le atua. I le lua urunga le. Mea na lai ona le tali le atua talo, o mea lai ta ua i luma tu si a, wha mai o le tali le atua i lua talo, ono lai moli mau tu tonu o lua urunga le, e le o le le lua urunga le, o lai te lua whi ai ngai. E ta ua la le afo, e le tūlanga na, la tato wo i le si, let me have a look. Sorry guys, I tell you also if we message you lungo la telefoni ala no leo te whaonga ina le telefoni vato i lunga la tato scriptures. A tato toi fo i tua tato tusi. Anawa e moa mai le afo. Le mela utam whai paulo e tau mai. O lai kam whai paulo e whai mai a tato. Ia wha piono tato maua ia le whai le mena whai atu le atu e te oe whai. Au kia rifua whai le mena ngā ave le atu e lista ngata. Mai la i whai upu e fai una le fai upu e fitu fo mai. Ai tai to tasi ma sa vali e pei ona tufa mai e le atua ia te ia. Me len za tolo oi nei ia tai to tasi e pei ona vala awina o ia ele li. Le me len vala awoi o ele atua tu stai, ma le me len vala awoi o ele alo winga na tala paulo o fa pe foi ona o fa ton wina e kalesia uma korenito lea. La sa foi sa ave foi fa tonunga nai o ia efeso nen tato foi tau nei fe sumal van fo mai avala a wina se tasi o peritomeina a wana i liu le peritome i le peritome avala a wina se tasi o le peritomeina a wana i peritomeina o ia ele ao nga le peritome ele ao nga fo i le peritome wana o le tausi i polo inga ale ali ele popole ala vatulanga. Vai le mena fai atu le atu e o fai tama, tātou o le alofa, tina tātou le ustai, whamai la ia, fai ala u pat, on me pito siri nao tāua. Fai ala u pat, fai atu e atu e fai. Ia ta ito atasi manofo pea, i le mea na vala au ina ai o ia. Ta itasi manofo pea,
i le mea na vala auina ai o ia. O le ale mea na vala au ai o e tina, e le tusia Efeso o le ustai. Full stop. Le ale mea na vala auina ai o e tama, o lo iei fu ilo tute, o le alofa. Te umalata to woi tu langa na. Wa vala auina ea oe ina o fai mapolonga, au e te manatu iai peitai. A ma fai ona e maua le sa o lotonga, ina ia fai o lea ele iai. A wā o le ua, o fai upulusu malua, just want to highlight that. A wā o le ua vala auina ele li ina o fai mapolonga, o le sa o loto ia le li. E whaapea fo i le ua vala auina, o sa o loto, o le polonga ia a keriso. Foi upu e lua tolu, ua whaatauina o tou i le tau, auane a vea o tou ma polonga a tangata. Ua sfumarwha, le ausoe, ia tai to tasi manofo pea i lumo le atua i le mea na vala auina ai o ia pia no fai atu. Fea lava mea na wei le teimi nei nofo ilo ina. Le la atato uoma wha mamlama le tuna. A o tau pou, ua ou le maua se polo inga le li i a te ila tou. A o te tau watu lo ta ofi, o au foi, ua lo fangia e le li i, o te wha mauni ai. O lau ta ofi le, foi, ele lei, le nā mea ono o le whainga tā i ono po nei, ele lei foi le tangata pe a whaapea, ua noa tia ea oe, tato e whai uperua fitu. Whai mai, ua noa tia ea oe i le awa, aua e te saili ina ia te talaina. Ua te talaina ea oe i le awa, le ua te tala, aua e te saili se awa. Koe lo kasi langa tā, ua whai upulea lana o ile tari ili tero tato fila tato whai mai. Ua notia ea oe i le awa, pia whai o ngai tiru ono nofo, tangata tonu ma tangata le tonu, po le alava tu langa, a whai o nai notia, nai eile lua, nai te lua lunga li teimi nei, whai mai la ia, o le whai o le tala paulo, aua e te sa ili ia te tala ina. Aua e kamu whai asu ese mea te tala ai, le lua o lunga li. E le o whai mai, tusu mai, aua e te sa ili se mea, aua te sa ili ne i tala ina. Toi whai mai le o le svesiri, whai mai, ua te tala ina, ea oe i le awa. Aua te sa ili se awa. O le teimi lea, o le o tusi paulo ya korinito, mai paulo, o le a lava le mena ue, le tatu whai tau nungo, mai nofo ilo ina, ta au filo ina teimi nei. Sau lo ma paulo whai mai, a whai o nai noa tia, a whai o le keimi ngai o ngai ngofo. Me au te sa ili se mea te noti ai, teimi la nei o a whai o naue, le whai toa e wha alongo ale le upu lea, le ufai mai le tala le tuspa ia, a whai lo, le a lava situation na yellow marriage at this point, le whai mai ta au filo na teimi nei, o whai mai lo ma tala paulo, a whai o nai noa tia, o nai te luon nofo, au te sa ili se mea te lo te ai. Lai tala no tangata le kalesia tangata lotu. Ai a whai la o nau o lua te a whai o situation na nau iai, a whai o nau o lua separate. Tai no, e whamele ia, au e te sa ili se awa. Me au te sa ili se awa. Whai upo e lua valu. Tō whai upo lua valu na ua e leitinga whamai. Ai ui lava ina e whai awa, e te leanga sala ai. A whai fo i nofo tane le taupou, e leanga sala ai o ia. Ai o ie ua whaapea le puapua ngai le tino, ai o te wha mamafa, ai o te le wha mamafa atu ia te outou. Matala paulo, au te sa ili se awa, whaingo fie. Ai ui ai lea, a whaisa wawa, e te le o anga sala ai. O tala na paulo na whapai. E le o se kala Kevin, e li wha pengo fua Kevin, ma e le tu ua fo foi upu na e tau i wha atumu, e whasi vanga. Wa ko inga kama vo lele fa pe vaccine kama foi upule fa akumu na ulengi kala yo fai fa akumu no na inspire foi upuna tu spa ile nganga ole tu foi mai ai hui lava ina e fai ava e te le ang salai a fai fo no fo tane le taupo e le ang salai o ia ai o ye o fa pe le popo nga ile tino ai o te le fa ma fa tu ya te o to a tonu ye inisi la tu te fa pe me te Kevin o nga wo e fa malo sia tanga te fa malo sia le formule nei ma i mau pena fa pe le tu sia paulo le ele itali e paulo ye mta upula
ona mawhairola ia no tō whai mai, po ala wai tō whinaunga, but because wa umana tū sie tonu, ona lai loa le atua, I loa le anganga o le atua, e tupu ia te oe, e tupu ia te o le ala sautari, o lau umana tali e le anganga o le atua. Simple as that. You know, va ese tato mafofau religious, fo ie tato mafofau, fo ie whape, le mea le whape, me. No, a whai lai tonu tu spaya, te John White. A whai lai tonu tu spaya. Se me ke pole ai, if it's not in the Bible. Simple as that. Whai upu e a fo, o mta upu pito, o whai upu pito sirina no taua, o ne to o tele I o nisi. Na whesili mai a te au malato wala au mai, fo ia matulanga fo, o tau mawhai, ile whai upu lea. O ile era ile mta upu lea, o la tō ngali I wala tō te amatulanga ia. Fo mai, wono tia ea o ile ava, a ua te sa ili ina I e te talaina. Ua te talaina ea o ile ava, a ua te sa ili I se ava. Ai hui lava ina e whai ava, e te le angasala ai. A whai fo I no fo tane le taupou, e le angasala o ia. Ai o Ie ua whaapea le puapua ngā I le tino, ai o te le whaamamafa hatu ia te outou. Lai malama le lei paulo I le situation ai tupu tono korinito. Pia no whamatala ina le vaenga le vaiaso le nte nei, o le nuu le korinito, o lai I le tū maanga tangata wono nofo le afo, le son in law ma le afo, molona mother in law. Butu so wono nofo le tamatiti, ma le to o lua o lon tama, wono nofo le tama loa malona fafine, tora in law, o to inga mata upu faita anga ia, o le to tono korinito, ua ofi lai to tono le ekalesia, le alola na tusi tangata ia paulo. Po le hale tu langa o tali o mata upu ia, faafetai la I le atua, ia paulo, le utato mauai, wa o le alave no notia, ona eile e tele no uva ai to tonu o nisi o ekalesia, you know, I don't know, o te whai tete la utala la whai pa, ia mamlamalo mafofa, o tele o tam whai whaleanga se ekalesia pa, iei taimi. O iei se unga ali o te ua toi, whai se to o luar fine ai sau, e pe o lava aia tangata o le lotu ma tangata fo I pe o ni tangata wala tau, whai se anga sala I le ma whai o na wha amanga loa. Pe wala tau, it's look like they are committing a unpardonable sin. Le langa sala le wha amanga loina. Tu so le wha aina to o te lo nisi. Vai wha pe o le muri lua o melangi, hey, come on guys. O ai tātou te wha masino ai, le au na le isi o tala Yesu, a whai au na le atua, come on, tātou whai tetea, I le tatusi o tātou lima, I tangata wa te ai to nofo. O tātou te wha masino ala tau, ai tātou o le upu ale atua, a tonu na le work le mea na tupu e le work, ia le lunga li I mua, po le alava tūlanga na iai, le ue whaalongo a whaila, le ue tali le fionga le tuanea fiafi. O te leo wha malusia ono lea lava na manino le tala a paulo I lunga lava o le amatanga tusi le whai mai. A whai o tangata tonu, aua na ilua te tea. O lai tala noa I tangata whamai aua, lai matusupa ia aua, le fia le atua te tea. Ai ono le maa o loto tangata, a whai au alu le tamaloa, pia no whai atu vase, a whai au alu le tamaloa, lai matala fine, le ono le paulo, le ono tia la o le te nofo. From the eyes of love, mai li ata, mai mata o le tūla fono o le alofa. O ta mā, ma tātou umalawa. O le ale tūla fono o le alofa, no tā ua. Ala tātou ua vai. Pe whape I la fōlinga a whai o le tūlanga o le marriage. Tango au mai po le a lava se unga li ina ilo mafufau. Pe a whai o oela lea wa e nofone. Tango lai au mai, si tātou o lai au mai le meta o le alofa. E tu uluma I o le tūla fono. O le afo, o le whianga inga nā le tātou te iai. We are under the law of love. Alu le tusia, koe nito sumator. Tātou wa ailai le alofa, ta mā. Le lau tanga whalifa te ta inga, ta mā. A whai o oele te tono o le rungali, whamatala tuspa ia. Alofa I louto o lua. Wha whewhea lana e alofa, wha pe I fōlinga o le alofa. Fa fena ola o mea le tātou te lalo le alofa. Tātou ora whai upu lea, sutolu, whai upu e whawha mai, e ono sai le alofa. Ta mā, o e ono sai. Tina, o e ono sai. Wha mai, e ono sai le alofa. E anga malu. E le losi le alofa. E le mita vale le alofa. E le whaafeteina. Ioi.
ele fa mi kalo o ia wo sa ro fasilo ko lo le ai ele fa feteina ele a mio matanga ele fa pe e kamole lo fa faini a mio matanga ila na fanau e tan no dus pa ia mai ele sa ilia e ia na lava mea ele selfish le lo fa fine it's not all about you. Man, it's not all about you. Ele fa pena o oe ale la foi. O me uma fai mo oe, I me myself. Foi mai ele fa pena la mato le lofa. Ele fa pena fa maria ina o me la te ei oe. Ele la foi mai ele fa pena le lofa. Foi mai ele a mio matanga, ele sa ele e ia na lava mea. Ele fa ai tai tongo fie. Ele fa ai tai tongo fie e lofa. Si po a kala finge e fiu e su fiu e kile ika ye po a fu kala ka malo a ye le alofa o le alofa o mati mtatu tanu ai ele tu ina tu inisi le leanga e te le tu wa ia le leanga i lo to lua o la fa na po ai o le alofa me na e te le tango tu wa ile le fo ile leanga i listangata ele tu ina tu inisi le leanga ele fie ile amio leanga ai fie ile fa maoni e u fiu mea uma o le alofa eu fiu mea uma. Man, le alofa leo le tua. E tali tonu i mea uma, e faa moe i mea uma, e ono sa i mea uma. E le uma le alofa. Ai peni perfetanga e faa lea o ngā ina ia, peni ngangana e mawai ia, po o le poto, e faa lea o ngā ina lea, a wā, ua tātou i loa faa lea atoa, ma tātou perfetanga faa lea atoa. O le mana ia i o le alofa. O le alofa le na whaamatala atu nei. O lai tā ue tutono le tuspa ia pe whaawinga ina. O le alofa a kapela. O le alofa e le eise tua oi. Tutono le tuspa ia e tolu alofa la iai o le filo e. O le alofa le o le tina i lana tama po mātua i whanau. Le alofa le o le matua fo i lele whanau mai se pepe tango atu le whawhine si i mai lana tama. O lona alofa la le na i lana tama na e whaingoa ina tuspa ia o le filo e. Le alofa na ese fo. Mea na e te vai nei e la ngona fo el tamai titi le alofa lon tina. Te vai ese a i pepe fo i whangau mai. Po le are kelo ka ngaka si i mai le pepe e kangi ale pepe. Si i mai le pepe e kangi. O le taimi ia e latu ele pepe nofo i lalo fata tina fo i lele. E la ngonga le pepe le hivi leo lo matua. Kusa nganga ngofo a pengei na te ilo le manongi o lon tina moe lo. E la ngona le alofa ne tutono le tamasi. Ala la kiki angal kama kiki. O le alofa le na e fa matala ina tuspa i o le filo e. O le alofa le na i loa le tamati le alofa o lon tama. Po le ama le a maani mea e alofa lo matua i lana tama. O le alofa le na e ese fo ina le alofa na tutono le tuspa ia. E fo le alofa e fa ino ino le eros. Le te va ai status nisi. Oh my eros. Yeah, my Valentine, my eros. O le alofa le tama i le teine, ma le teine i le tama. Le alofa le na la fo i tano le tuspa ia. E te moe to tono le tusa le pesia Solomona. Na tala noa i le lava na tono na e fo le tengi. La ta ua i le a kape lava. O alofa na le tono tuspa ia. Ma le alofa la o le atua. O le alofa i le eise tua oi. Po le alo le anga na i le teimine. E alofa le atua e to e whamelo le tala tuspa ia. E uia na alu le tangata anga sala i le ise e ori. Mai a oti tangata amio le anga. E ti ngā le atua i le alofa. E alofa le atu fo mai le ise me mawhaina ave se oe ma unungo le alofa o le atua. E le mawhai ala e se si le mawhai e a ngelu o ai lava. Le ima se si mawhaina ave se oe mai le alofa o le atua. No one e alofa le atua ya oe ma. Mena e mana e upo tato pesilentale amatanga. E le lei le atua ba e le lei ya oia e alofa oia. O le alofa la na o le atua le tanoi. E le fuaina i lungo au ngā ruenga po se sia mea. E alofa le atua. Right? So o mea na le tala noa i maila i le tusi lea. Tu la fono le alofa. A o raina e tango i totono la urungali. E te au maia mataia. E te va ai mai from the lens of love. I tono tu la fono manatua o e lena va vai ve aso len te nei. Le tali e Yesu, ma le tali ai. Ma le tali a Paulo. Tali Yesu. Ta siale mea te ai tu siale tani tu si alei ina ua ma foi no le mea ina ua mulilua le fine ai sau Paulo i alu ese le talton ele ono no tia o ele i po le lava mafu anga ru ese le talton o ese ngala na o tali le na tu po le fine na nga nisio la su tu spaia
e fa tai le nganga le tua fa mam lama le nisi o una le tua mai la to su al tu spa ia o la manino le leia o le la tala no Yesu le mosaic loa tali Yesu tu sa matu la fona mose ai tali paulo tu sa matu la fona le lofa le anda tu fai tau nei fa fena va ai le lofa i ai foi tono lungari a o ora na tango ta mai fai lana mata fa yoi o yo ta mali le a tango la mai le tu sile ku so kamale le fema tu spa yo fa ata ku se kilo i fa pia ai ku so la te fai tau ale tilo o ya oi e ono sai le lofa oi sorry ele o le leila le patile ai kango le selu le la fo di ku selu le ku nga kau failo on sai ele e afo e anga malu ele losi le alofa o vai nga uma ele tano matus pa ia na e tango la i o le fa ata e te tango scan ai o e po ea po esa vali le alofa na la e alu o tala do le alofa fa matala tus pa ia ele uma le alofa fa mai o le fa tua e uma fa tua perfetanga na tano tus pa ia fa mai ele pe perfetanga ia wa a perfeta tu nei pe faz perfetanga e uma lo langa nei uma o le alofa o le langi na o le alofa la ye la foi tano tus pa ia ele uma la le alofa la foi mai tala tus pa ia it fa pertani for my love never fail o nei na tango ta mai fai lona ainga i le alofa fai lona ainga i le alofa ele e fail ia ele e fail pe a foi va ai mai sole e ono sa i le alofa o a me kupu e ke ono sa ia e te le fail la nga te ono sa o a uma me mana ele mena foi mai ai ele sa ili e ia na lava me it's not always about you ele fa pio bona o tato wa o me uma o kuai uma wai o la tato one tali ni so fesili telo ni so fesili na o mai le tu pa o tama nisi foi no mai tu pa o tina pero fa tu e va tato fesili ai o le vahenga le tato mta upule no tano ne no fio o la tu langa lea ona o lo tau mawhai e tali nisi o fesili ina fesili mulu me tato o tunu e tu sai ma tato mata upu i le vai aso na si ma vai atu nei o le tari a toa lava le apolo tato e foi tu tato mata upu e tu mata upu e fitu koinito ole tusi lea ai fo a Paulo le tusi lea e kalesi e koinito o lo tam fai Paulo e tali te lo fisili a o tato fai tau i tala a Paulo e tato te iloa e ale fisili sa fai le o tato o ilalo i le foi upu e uso i taito tasi mno foi pe le o tato le foi upurosu fit fo mai ua noa tia ea o e ile ava a ua te sa ili ina ia tatalaina ua tatalaina ea o ile ava a ua te sa ili i se ava ai ui lava ina e fai ava e te leanga sala ai a fai fo e no fo tane le taupou e leanga sala ai o ia ai a o i e ua whaapea le puapuanga i le tino ai o te le whaamamafa atu i a te o tou o lana ai aru nei te whaitau e su le whai upu le tali le a Paulo o lana tana noa Paulo le mele le amo le polonga e le o whaamamafa le apostolo i tangata nei o lai tali Paulo i le situation ai tuputono le kalesia pe no whai atu e le o tali Paulo e alu ese le anpil e le afo le tangata tali tonu a whai o le tangata tali tonu e le o whai mai Paulo e te amatare mea na o lo walu ese ai a whai o lau walu ese le tali tonu fumairo tala Paulo awala ke e le o no tia oi ona lai fa mer fa upos fuma lima fo mai wavala awina i tatou i le file mu e le atua o lai mana o le atua e file mu oi a fai o le na fasi o ele po le fasi o le tama po o kanga kanga ma ko ya pius oi o nai mana o le ele mana o le atua e fasi o ele le ingana ele fina ngalo ile atua la le mana o le atua e mo o se mapusanga e mo o se file mu that's why for metala tu spa ia ele o fa ina oi ono le mana o le atu e te mo o file mu na tato la ka ko la kali ngi so fasili pa ia mal malo tato botuno o lo fa pe ona tu ina mai no tato
afo o tatou mata upu pe o le vaso tene ona ese le ta ole ese le ta ole afo o tulanga le ai tatou tele yo e tati le mta upu le la tu no tatou messages ona o tadia toila ile afo inicio o mta upu lo tuina mai le tatou tatou tunu but let me answer si suya tul tatou tu atu tasi tatou pesele ai se o sau o le te fia talia tunga tulanga pe fa fena lu communicate fa fena lu so tai mo lo to lu i se au wala ele lei e mafai ai ono lu no fu pe ono tasi na o vaenga o lo fa pe ono te el tulanga u ngali o ki communication na tatou tata no ai al vaenga na ni sina al vaenga o tatou ta upu vaso tene na so mai e tau le whamatalaina. Nā lawe manino le whamatalaina me tu spaia i o tu spaia. Paul mea te au o tu whamatala atu. Ai kango e whaika, e ke malama lama ia. Sometimes, o lo whaalongo i liska ngaka, ke au e confuse. Au tu spaia i lai malama lama tu spaia. Ai kango au e whaika au e ke maua i ale, le malama lama me le whiongo pa i ale atua. So, lau taina tunga le pese lea. Ai si o latu e ta pena mai tamai me, ban verka ko pese lea. Tato messages, ia martulanga le o lo tau mawhai whamatala atu. Whaafewhea no lua so tai mo to lua. How can you communicate with your wife effectively or your spouse effectively? So le la tatou tanoi pe si whaisinga maro ronga se igusinga kawai. Amen. Te whatalo whatu I le pa ia man malu stato sunu pe awhai na whatu maua mai pia no whai atu o leo te fiatala noa I le pe whawhiona lua whasotai mano to lua pe whawhiona malama no to lua I lau tala lai whai atu why is it happen to your family o tupu tono wa inga tūlanga lea o le ese a lau whisili e pe ese foi
le loto po le lo manatu lai te fai atu ai, e se le whaawinga ina e lo to lua. It can happen both way. E se le tala le whawhiri na whai mai, e se ale translation, e se ale winga e interpret e le tamaloa. Whaape na fo ila, e le tūlanga ia, o tamaloa na, whine ata tō wa tari le fsili na, fsili mai nisi, e tele a nisi o vaenga e mafuai, a tasi do vaenga pito, sili na tele argument e mafuai, ona o le hanga o communication. Ai, e mafua no fia tali le tūlanga na, peo no whaiatu, o au o la unga luenga o le mea tau communicate, o te mea tau communication na o te me fulana le la utali tu ai o la o mai tu e lua technical lo tu tau communication ia ma le tulanga fo ile e o ina ita to ile tu ile nganga ona e se le taua ile tulanga fa le tio le la uta no fa technical ile tulanga i tu tonu o le tio ki o tanga fa nga tu le ata le la tanga fa yatu e tu tonu le tio e iai ia e lua vaenga taua. So se le tio, ia e au ngā i uru ngā li, e au ngā fo i le tio. Me tau communication. O le sender, ma le receiver. Na utango e whai ngoa a whene te vai lungo screen, a whai o le sender, o le husband, o le receiver, le wife. Tangata o lai senda tu ele, o le manatu lai avatu ele senda, lo te whaongaina le technical side, e whaamala malama i ono le te le, ono tau, ono imi siar whaamala mangale, ono taua, a tonu e sefe lau marriage, no sefe i fo i lau marriage. Ne fo i na lawe ina i fo i lau ia ono ngā li, i le tūlanga tau communicate, whawhera lua communicate, e mala malama le fine i lo manatu, malama le tamalo i lo manatu pe a whaari. Ole, no tūlanga le, ole sender, ma le receiver, o vaenga pito i siri ona tahua le communication. But 100% o urunga li, they communicate. Urunga li e feso tai, they communicate. A olona whaafita hauli, e whaubinga se lesi le tala lesi. E la tata ua solve le problem na timine. So, ole, telo teimi, a whai ole sender, le la send le message, ole whatever that message I represent le po le lava se manatu le la tangono le tamaloa e ave o e afoi e fai atu il fafine e se natu lai i o lai lai la tu le message ai o tu le sipiko wala tu wapi se ale wing or kala ka malo ala nga fai aku se le fa winga ngai fa fine ai se a pe se foi le winga na fa le fa fine e se le fa winga nga tamalo there's a reason why le la tato wo tali le tu nei ona e mafua pe fa te inga o la ufa ya tu tamalo babe wole o fio off just a simple message send that to all for fine fa mare finge i lona mafau ke manga o kenge pa e lai lunga la wala ke o fa finge ko ngalu nga kikiro se ale me ala receive o se le message le nga send ku sa wa aka wa sa ese ali le winga na fai tu tamalo o le off simple le message no winga e tanto fc di mai ka exercise wa vai communication na ai ono le ese le information na we receiving ai lo na mafuanga o le tiola le la tato au mai fo le tato te tilo le tino so o le sender. So se taimi ai senda i post taimi communicate se tangata. I le tūlanga tau media, o le message na encoded i le tūlanga o data i whanani e peo lai liu. O taimi nei, o le encode o lo utara no ato, o lo te whaonga ina le ngana Samoa. So that's the encoding code lai taimi nei. O le ngana wha Samoa wa aluru wha pelo ulu, ai mata, e translate lo mafau fau lai whai mai le ai. See? O na fo ila minoi lo ma fa o fa ya tu te minei lo o fa pea translate to ma fa he say yes tu so o lenga ngana o te mina nei o communicator tu o le en ko le watu le fa o ngana sa mo o le va henga la na le senda pe no fa ya tu o le I'm a multimedia technician o lo tano atu tu lang tau media ma tu lang tau communicate e al watu la le message
A nai no fo mai oe. E ti code lai oe le information. To say, pe le upload ma le download. Moa, le tala no atu au I, ai maua mai oe na le information. E lo kot kongunga, a makwa e malama le leila o fasa moa. Ai se ono laua o la e sui lo mafau le. La e la ngona utalinga matuanga. Encoding, male downcoding. Le ala ua maua ilo la le ta so ta inga. E malama, ya I melo tam fai tuai, mo e maua. E fa pena foi un ngali. Ai se la e mafu ai, ona se le message and receive le si tu. Le ata to tali langa ta ua e tupu foi le tio. I to tonu ole, I le message le send mai from the sender to the receiver. E ta tau watu I le e, e ta tau ona o mai I le tu le receiver o la lave e le message. Pa e lona problem, ono o to tonu le o ngā to tonu lea, na we vai mai ai. O loo iai leo ese noises, different noises le tonu I, po o leo ese. A whai o leo tano atu, a tonu o naipa o ifo se tamai titi, o a lava ni me o tutupu. Those are noises. And also, e iai fo ile noise o tātou mafau. Right? E iai e aluatu la. Right now, o nawe e mafau, that's a noise. Tuso nai, to se teimo tano atu ai, o nai mi ngoi I alo mafau e wha winga o tala o le leo le mena. O lo mafau la, o la iai le noise le tala alo ta ma, o tala uo, o lauanga nuu your culture, also your background, a tonu na isa bad experience from the past, those are voices. O leo umana, na ito tonu o le mafau o le receiver. Right? A o la ina fai atu le tamaloa I le fafine, wa le ofi lo ofu. Alu atu loa alua ele noise, o se mena tupu mua ia te oe. E whaawinga ina loa, download mai loe oe, peti code mai oe le tamana, sau, wa ese ale tati. Tu so le na fai atu tamaloa, wa le ofi lo ofu pei. Aia o ngore fai lo kusi o kou, ngai wha pe, ngai le leile kingo ma, we fialo se o kou. Wa ese ale whaawinga ina o le tala. E tupu E nesi e whapea le tupu. Aue, e tupu. E tupu le mea lea. O le whaawinga se e le isi o le tala le isi. E mafua mai. Ona o noises ese o tātou mafu whau. O au, no whanau Samoa. No ola I fui Samoa. O lo mafu whau a toala. Na o ina uleanga nuu o mea wha Samoa ma tūlanga na. O whaipo I pola I. O lo tōlua na whanau I nei. Ola I nei, o ina I nei, tūlanga umalava, pālangi le mawhau. Au ia, o lau whai popo. O lea la ua mano nofo nei. Au ala, on mato ainga, e le ngate e ilo nei tūtonga. E fo ilo nei tū, lesio nei tū pālangi. I tūlanga ia, tu so aulo te nofo le United Nation. Pewa uposiko. Tu sala, ese umala ila le taimi e vatu ia o se fe au ana I lo tolua ai ono le ese le background mo na experience ma le olanga no le faia ese no fa awinga ina mo na fa liliwina ona saulo la yo le message ma tua ese ale respond ele o tutusa le mena senda tu ma le information I receive or because of the noises le ele o ngaton This is psychologically proved le melo tano to ya to. You know, alfon e fayosu su enga is the same thing. Po le lava tulanga. Le ese esenga o mafua mai o leo ese lai le mafau fau tangata. Ma le mea na ola I foai. Mela na ala I lona ese le tulanga le respond. O le ala le tadi o tatom taupu. Taua. Maanga mua. O ele receiver. Tangata le receive a fayo tina fa'alongo ye e malama. Listen to understand. This is a practical side of tato wai. Fa'alongo ye e malama. Ai awe te fa'alongo e te fi now. Listen to understand. Don't listen to argue.
tama vo le wail te mina e fa atali al fa fine se uma matala tamalo asi ko yoso se ko attack fa pinga fo tamalo e fa kali se uma ele o fa longo tamalo se mala malamba pula le mele fa fine Power mele fa atali se uma mai asi ko punga aku o nga fa ala I o le mele fa ino ine tamiti o le valea mo fa laku I sau I laku I Tusala, they listen to argue, they are not listen to understand. Sometimes, e tupu fo ile mele te, ile te mi o tamu fai fa matala joise mea, ile tangata o le mata mai manisi foi, ona ese o la tau mafau fau, a utala no atu la, ile o fia malama, paual melengi, o fia ngau Kevin, o le mele, they are not listen to understand, they listen to argue. Right? O le tūlanga lana, o ele tama, o ele tina le receiver, e whaalongo ye e malamalama, ele teimi e whaiaku aise, whaimase kala siu tōrua e kiau. Makwa ofa, ai o whauinga ngai kunga whamatalo turua, babe, whaalongo whalei. That's not what I mean, this is what I mean. Ye toi whamatala, pe whamakala mai, now I understand. Wais kemi ngā angangu, me lo kōrua kau ki kere ke foi e kau crash ko ngā city pa e kau whaalongo I e malama ua te whaalongo e te whinau ele whinau se alofa o mamlama whamatara tu spa I o le poto whinau o le poto whaate moni e whaalongo la te whinau o le whaalongo nā te moni pretty much le tonu tu spa ia whame o le poto whinau o le poto whaate moni o nei le mamlama angai lo mawhau whai pau o le mete mana o I te whinau ai Fumelo le tala tu spaia, ele o se poto mai le langi, le poto na o le poto mai le te moni. Kere manga au, wharinga ami, kere manga au, whaise poto whate moni. But anyways, listen to understand the receiver. Don't listen to argue. Whaalongo po le a, tātou ta maa, whaalongo po le a le mea lai whaima I tina. Whaalongo ye e malama. O umala leo ese nei lo mafau o tala na whai atu ai lo tamā, o le mena tupu ia te oe, o tala wha mimita uo, wa ere ke mingai whai mai e uo ia oe, o ba whewhir kōrua, o te ro tala umana, they are voices. Na wha mimita leo oe uo matulanga lene, ia a fia ilo a inga malau whanau, ai sea, pia ere matala, wha alongo la, po le ale me ono le tele o tina, e leo mana oe, e misa, pe o mana oe nisi mea fo ilele e whainai, pa o lai te mawhai I lua ngā lua e whaatasi. O le unu ngā li e teamwork. I le one man band le mea. E o whaakasi lu ngā li e ngā lua e whaatasi. Mea nai tā uai le lango e le whawhine o le ngā lua e ngā tamā. A lofa mai tamā e usai au tina, it's a teamwork. E se le matango fie. Listen to understand, not to argue. Mea na lona lua, o le senda. Excuse me. Ole senda. Express to understand. Tau mawhai fo I le tātou I e senda. Tangata ia te whaonga ina pe a whai o le te whai sau tala I lo tōnua. Tau mawhai e ave le tala I le I mawhai ona malama express whale lei. Wai e le teimi fo I lele o le tōno le leo. E makua I le kalawhia ngaia e uia o lai malo mawhau whau mo lo loto. A o le whaino le tōno le leo, e le o tala whea ngai. Tau mawhai la oe, e help le sender I le receiver, ina ia receive le message. Me fwina ia te au, e ala no walu tau mawhai e whai whale le sa presentation, because o te manao a ono communicate atu. E te receive ina le lei, alai manino le ata le na vali atu. E le o se share information a vatu. You know, it's part of communication. Whaape nā fo lai tono rungari. O ina so tai atu ta mā whaalongo tina ia e malamalama, ta mā o na e so tai ia malamalama tina. Wai, misa lipu kofe le si rungari ima te aia. Lipu kofe. Te ia wato e langa mai e lunga ma mea tupu rea so le whapoiponga, langa mai lunga ma le a ingo le whawhine, o lenga misa I le whaasuka o ki. Le o ile misa isi mata upu watoe kongeki. Those are voices. Wawaila I voices le tua o le mawhau. Na ona stama I mea e tupu, koe o mai leo na. Toi punga mai te ailoa.
Ai o le tūlanga whaingo fia le nei, communication. Communicate ia le lei, ia malama le whawhine. O so le whasuka, wangalo whasuka lau ki. Simple, oi wangalo i kia. You know, it's just a community. It is just toa. Pa, how fo ilai na whai misi le suka. Okay, vai, lai mo le whasuka hele ki. See, two different tone. Olo inga le whasuka ngori ki. E ese la, e kongi aku o whawhinge. E le kalia o ingi vai, man. E laku fo ia, sau fo ia, kama, e pa o e ngofo. Ai sea, ona fo i se fo o le whaingo le tono lo le, e te leo communicate ia malama lo to lua. Oi wangalo nga, ma whasuka lau ki, mai alau suka. A one e communicate le au ala e talia ngofie, whaingo fie fo ia na sa ole. So now, peno whai atu, e le information online, at watu, a ia e talia e iei manatua, e tele leo nei lo mafofau, a ia e whaalongo i mamlama. Pe whaafana whai atu te malo ia te oise mea, toi whai, luna winga, tau ma whai e malamalama i le mea lai te whai atu wai, ina ia ma whai. Ona effective le lua communication, and that saved my marriage. Stasi fo o meana. Lave ina I fo ia maunga ri, ia wa iste mi fo ia te tanoa toi fo e se fa winga ina le fine, e fo te me tanoa me le fine, ma kwai ese alu mafofau whai popole. E kulanga le avoi. E o lua le mam la malanga ngula fai mai. Ia male muso e fai le mena fai mai. Remember, fai mai o le love. E le selfish le love. I le fa pia nga o ia le o langa le ngai. So, o le tūlanga lana. So, mena lo vero. Listen to understand, not to argue. Express to be understand. I le ia mawhai o na malama. Ia o le tūlanga na o le tātou communication. O le vaenga lea. E easy to tele lava ni so whawhita uri tono ainga. Ba, pau ale o le mea leo te whieta no tuai ono le tele urunga li. E mata lava le misa. I le tūlanga leo communicate. Le leina so ta I le tamaloa I le whawhine. Po so ta inga le whawhine le tamaloa. Ia po o le wha malamalama ina fo o le mataha upulei nei. No fo I lalo. Tala noa. O le tele fo o nisi o message mai whaafita oli. All because of communication. Ele I manino le pāta na whaita maa lo I whawhine. O te alum whaapea. Tau whaapea. Le ala wong ngofo ai whaapea. Ona fo I ele o le leile communication. O le tūlanga lana le tātou iai. Ia tātou whaalongo. Ia aua ne I whaonga haina. Le wo avatu share atu some of my experience. Share to fo I. Se tūlanga o lo umalamalama anga. Ona wa o tangata o le media, o le journalist, I communicate. This is my job. O lau lenga luenga over 10 years o whaia nei mea o communicate. Tala no atu, fesili, tali, fesili, matali, whanongongo whai tala solo, po le mele mai, it's my skill. O se tasi o vaenga, o leo te ngalue yaso umolo uolanga. So o le mea na, le lau te share tia te oi, so soani te oi malau ngali, ia effective le lua uru ngali e ala I le lua so tai I mataha upu, ma lua tala noanga. Amen. Ole, tasi nao vaenga no o manao, ai tatu tele I o tali fesili, ona, nana no manao e tatu e o mo le vaenga na, ona ano manao e tali mo le tuna, ono lo manao ia tatu se mai le vaenga, leo tatu fesili ma tatu tali. Ola wakali fo ingi so fesili le tūlanga na e mafua, yon te tango la oe, e siaki, le mafua anga. E ala yona whainga laurunga li e pe te afoi. Sunanga umore la tatu e tali nisi o fesili. E iwa tatu case, I think 9 or 8. Ese mai urunga li, ese. Lena message mai. Au te mana o mia foi lau so swani. E te tali mai fo inisio mata upu yala o mea moi case mo ia le tupu te mini tatu ngari. Ai tonu fo o le lava tu langa na ia to tono la urungali. Te moa I le tati. Tatu tanoa I le fo tu langa le. Case mua fo mai lau sunga. O te fia malama I le vao a umalo to lua na fai mua lo to lua ua maliu lea ua toe fai le isi o to lua. Ua uma foi la ona mafa I poipo, ha o le mea ua tupu, ua whātau sanga o manonofo, ele aise mātama ua maua. Na o whai lea I lo to lua, ma naia pe a iai se aso,
e fai ai se tā so ana pongi. Fai mai le tala lo to lua, ana poni a oe, ia ma tatalo oe. Ua tatalo fo, ai, ana pongi a oe ma tatalo fo oe, o tatalo fo iau. A o le mea lea, e lo uloto, mate to tuli whaatasi, o ulima whaatasi, ma whetā ngisi whaatasi, ono o te talo le i le atua ma whai ailo mana onga o te mana o mia se tangata, ma te tutu whaatasi e le ngata i to tonu o le ainga, a o lana whe au malana ngā ruenga. O lau whesili la, pe iai se a whaina, pe a whaapea tate alu ese mai lo to o lua, ona ele o sa o loto ai lo mafaufahu, i taimi uma, ona o le tūlanga lea wha mole mole. O le tala Paulo, fa mai, awe te alu ese. That's the answer. Ai, o le communication le si tū leo tanoa tua I, pe no whaitau tua I, o te rei lope fa whina lua communicate le mata upu lea, tala noa oi le tama ia malama lama, tala noa mali tama ia te oi ia malama lama, le mele te mana oi molo loto. O le si tū le I, e ei lo tatu nunga, o te rei loa, it's all come down le situation, ei o lua spiritually. Wa o le mata upun tatu tala noa ai, o lai tala noa I tangata e oi lo lotu, tangata lo lotu, tangata o le e kale sia, tangata le to tonu, o le si o manga o tangata o le whaatua tua. A whaila o le tala noa atu o le tūlanga lea, ai le lotu le tama. Ia whainga tā I o le tūlanga na, o lai te lua whilo toai. E le tali fo ila le tua e taru sanga wafi, matala le tuspa ia, mai a loto ngā tasi le to o lua, ona tali leo le atua, e se le tāu o mele nau na wai, oi tina, ai, o le tūlanga le tefsini mai ai pe ona e te le o sa o loto, e le o whai mai Paulo matutu singa tuspa ia te aru ese. A tono o ese si nunga I haven't any answer, but that's my answer. O lau nā tali le mata upu lea. E le mawhai ona e aru ese tusa mani mea o loo tano matuspa ia pe a whai o oio le tangata ta tonu. Yes, a whai a walu ta maa loa alu, fatu a mawhai lola I o na wala awina oi le file mu. A tonu ele o tupu terminate, ta talo pe ile atua e se taimi e, ta tala mata wala, fa matali tuspa ia, e wha pa ia ina le a vā ile tane, ia mata tane ile a vā, a pa ia la oi, e pa ia tuai mata maa loa, o le ngā ruenga, it's a hard work, e whainga tā fu ia ia tātou, mai le whainga o fia lo te talo, mo lo to turi mele nei, because it's a battle, but that's a cost of life. O mea umana le fa matali tuspa ia tau mo mua le tau, ai te I whau o le whale, these are all the cost na tātou sacrifice e whai. O le mea fo, o le vaenga fo na tātou tautonga, pe mai, po le alawa tūlanga, na tātou tauto, tātou te le tauto I le whaife au, na tātou tauto I le atua. O la lai te tonu le atua le marriage, o lai mori mau, I loa le leia le atua le mea lai tupu. Pa wala le mea lai tano matus pa ia, just read it for yourself and let the Lord deal with you. That would be my answer. Upuna, keislo na lua. Peina e tala noa mwhaasoa I le umpua Paulo, I loo manatu e sa o lele le saunoanga e sili lava le nofo totasi. A ia te au lava ia, o te whaafetai le atua I le whanau wa ia fua I. Moa, whaafetai wa o maua mea a wale tausinga o I la tou, ma ua tonu ai I loo manatu, o te le toi fia foi, o te le toi fia whaito o lua I loo o langa a toa. O le mta upu le o le fine le mai version te nei, le naru le fine le lonto o lua, ai tiai, te tulo o le upu tiai lo te whaongaina, ai tu le fine malan whanau, a o le ala ufa me le fine I le tatou, le uto e fsili mai, e le melo tupu le keisi fo mai, ai le taimi le nei Kevin, o lo o mama futa ma se tangata e alofa wha maoni I lau whanau, ma o ia foi le mafuanga o lo o mai I nei tutuila, ma whai ngā luenga ai, ma tausi atu ai si au whanau, ma si o tina, Kevin, o le winga o lau tala noa atu, ona o le tele, o le ese esenga o le alofa wha le tangata, e ui ina o iloa ina ele o fia I ai le toa tele I la lea tūlanga, ai o alofa I le tangata lea ona o le alofa wha maoni I lau whanau, so se mea lava e mana o mia, e lau whanau, e tali ia I ai ma treat kids as his own. Ai o le tangata lea Kevin o te whaasoa tuai, o se whawhatama, o tomboy. O a uala ia ma loo manatu pro, o te le toi fia nofo I se tamaloa, po o loo toi foi tua pe ona e taha ua. Ai o le aso fina ngalo o le tatou,
ia walu le fine ia le la fo mai la no fo malesi o fa tama ia po tampo o le fo tama tai fa fingo fiam ta upu ele mfai pui ngo oe po la lava nisi tu lango ia my simple answer no ele tala fia ngai le natu lango lo nofo ise se isi tama tai na fai ele atua atamu ma eva God created Adam and Eve not Adam and Steve ele I fai ele atua atamu ma Yohane o atamu ma Eva no winga companionship sau atamu ma Eva pa lengi le lei o mea whainga ruenga na ave ya atamu e o ngā mo Eva o mea whainga ruenga na ave ya Eva e o ngā ya atamu pa leni le mena whai ele atua aua le whewha au wai mea whainga ruenga na mai ele atua pa mlama nam ta upu keislo na wha o le ase au wala e whai ai o le ase au wala e li wai le loto wha ma lunga o loto toa lua o le tali o le vesili le astasi o li mai po le ale au wala e li wai le loto wha ma lunga o le toa lua e lo tato nunga ile wha ma lunga o le fine o te lo teimo le malama o le fine ya tato ia po communication e matu langa lai nei a whai o lai o le loto o le mea nā oe ile o se mea se tangata me fu nai fa mai le tua ya oe te wha lalo e lai tano mai au al telo teimi tato tam whai sui stangata ai kako ke le kam whai sui kako mai le skanga kala inga e sui lo langi ai le sui ngai o la ai ku mau fa fela sui lo langi pe ale sui oe so o tele lau teimi o te ngā fsidi la lea po la au wale wha mau lalo le loto tolua wha mau lalo mua oe kako alu e wha penga Keis lona lima, whaafitai lava Kevin mo le whaamara maina o le mataha upu sa tala no I le whiawhi nei, o repeat whaafia. Ai o le whaafita uli, o au malo to lua, ma le mawhanau to tolu. Tau sanga ua tea, nā luai lo to lua I Samoa mo le vai aso e tasi. Ai alu watu lava ma le to e sau. Na o lana tali o ia o le anofo e vaai lona tamā. Ia sea maua se mawhiso ta inga, ona sa whainga tā ia te au ona talia lea tūlanga ua ia whaia. O le taimi nei, e le I toe o mai lava. Sa maua le ma tōwhiso ta inga I le kirisimasi o maratau sanga fau. Sa ofisili iai po wha maoni le mawhitanga. Ai tali mai ia au. Ioe, o loo ia wha maoni le mawhitanga. Peitai, ua iai nei, peitai Kevin, ua iai mea ua owi loa, ua le whetau I totonu o le maurunga li, ua le aise alofa, moni e pei wana o upu, ua wha lele mai, ai o le loto, ua le ai. Ua le aise se lau pasene, o le trust, I le maa vā wha le urunga li, ua iai mea ua le tautala sao mai ai, lo to lua ia au, Tere lava o maa mea ua le tala noa mai ia au, ai ua alu solo fai I tangata e fai, ono o maa ua e aile maa pisinisi I Samoa, o le ala lea na aluai I Samoa mo le tasi vai aso, ai alu atu ai lava manofo ai. E o mai de teimi nei, o loo tu fesili pe alo maa fau pe tu loa e alu, pe o se anga sala le mea, o le a o faia. O le a o faia. A lea e le I se I le maa vaa. Ai fai mai lo loto e wha apea ono o toi talia ina ua le aise trust I totonu o le maurunga li ua le aise alofa. O le fesili lea nai manino lava I alu I Samoa tasi vai aso na fai ai communication na fai le fafine lela alu tasi le vai aso ai alu watu lava manofo ai no toi so tai la le umi e fa mai pea toi lua masina a toi tau sanga talu na alu. Ia le tamale I Samoa. Fa masino foi oi po le astu langa o lauva ai tu langa. Alu lei o Samoa. Ia no ofisi la e tamai tai lea si mafine le. O le whaamtala mai e whai la business. Ai a o lai na so tai. Wa vili istanga tai o e whai le. Ia mata upu tau wha business. Ai tu to lua. E pe o lea la e masal salong o si tina lea. Si mafine lea. I me o lo tupu ai to tonu whanau. No ofisili ai pena manao e la e to e fo ia tu Samoa. O lai manao. Saulu tari lo inunga I. Ai saulu tari wha pea. O lai mana o tamalo e toi fo ia tu Samoa ai le mana o le fine e feo lolo la si tu langa o keisia ono o le si tu mua e le communication al to lua le amatanga o lona lua mata upulea
o I loa la le la ye sina tama I vaenga o te loa la ye nisi o la ale fia tali lea a o I wala tu nofo I le tama I le awa onga tu spaia fa matala tu spaia o ele tane a o fa poiponga e tu ue o ele tama mo lo tina ai fa atasi atu I lo to lua lona winga I la uva ai mala uva ai fo ile le tu langa lai nei I don't think it's ala fea ngai le fa mua mua o le tama na I lo lona to o lua malana whanau. That's my opinion according to what I see. That le se me tato tu fina wai ia tato wava ia tato matua o le upu natu spaia o le ava le upu lai fai mai ona o le ale me fai mai tato matua ia tato tausi e te ava I lo tama mo lo tina. You know, ele o se mea you are honoring them. A o le upu tu spaia a e fai ava loa to lo tama mo lo tina ai sau ele va ai fai lo ainga va ai lo to lua malau whanau. So I lo la te tonunga o le tu le na lea o te loai sa te tau ile ingoa lea ona wha mua mua lona to o lua malana whanau o le si lai tu o le mata upu lea ona o lana mana o mailita malo e o atu le tina nei malana whanau ai le mana o ilfa fine. The other side is submission. It's really hard. Ai ilo te tonunga ana le leile communication manu fo ia e alu fo tama tai le ma ave lana whanau I sa mo e wha aonga sao I ka ilo fo ta I'm not kilo manga o e te alu tele le loto o mta upu lea one e whaisina vala o mta upu lea ono lena whai mai o le mana o mai o atu a o le tu langa la le o vai e tua I e pei wale o to e tasi le vaenga ia pau wale mele te whaia tala paulo mo le teimi nei ai e lo mta upu sis no foi lo ina famela ia au te sa ili se hava oi se te tane au te sa ili sis ai mo fa fengo fie hina o no tom fai tala tu ai la watali no foi na atono ini stali ese pa yamal malo tunu ma ona le tua from me ile la va ai le tala paulo ma va ngol tu spaia e silia ya la lo ngo foi lo le menga o ngi au ngi ko lo ke au ngi ko lo ke ku langa ga ngi. That's my simple answer for now. Malo so fu pasta manuia ya tato mane tato programa tato fa so but I'm really need your help o sa o fa ipo mua valu tau sanga o mafeo ai mala o water mai tai o le my relationship e no fole ta mai tai New Zealand o te no foi sa mo mai le valu tau sanga o le mafeo inga na o le lua 2 weeks per year e mate face to face ai valu tau sanga anga le lua va ya so ka sanga e kala ngom face to face sama fai poi porta usanga lua af sumar fai le aso lua sumar tolu mati aso lua fun male tolu mati lua af sumar fa ai mate te ile aso lua sumar tolu a pelila ile lua af sumar fa kasia le masinga ngofo ai mai ile taimi sa o fa tali pe toi vala au mai ya te au pele ai 4 years ele i toi maua se ma fa so ta inga ona o move on no lea o au masa ili se tasi avea mo so swani lea la ua mafa tasi ma se tasi o tamai tai ma ua avea foi mo uto o lua ma ua maua foi ma san ai o la ufesili pasta po o sa o la option sa o move on po o la ufa unga ua fai pele ai o lo manatu doesn't matter i tono mta upu le pe sa o pele sa ia wa ale sa o la la umem fai no fai a sa o foi la you know, you are already there. Ele fai no toi sutu langa na wei teimi nei. O now you already make a move. A fai la na tfini mai te au po sao pele sao. O nana e fai mai nunga ya te au o na ua lua te tea. Na e mani no mela usidi fa mai na lua te tea la sulusu matolo aperila. Ki nule kof so kai, fata usanga lewe move on o ia. So move on no. O na lai fai mai, o na e man na ora tamai tai na e te lua fai poipo. Ele teimi nei. Fai poipo rola ma tamai tai na. That's my answer. Tu sa malo mamlama anga. Kei silo na fitu. Ai ala pe afa ape o ka ika lea ua fai poipo, ai o loo fea ngai pea masauanga. Fa amata ma fai ono o waru ese, ma fai se isi fai unga mo au mala u fa nau, please. Ta uar siri lea. Ona o le tina, o le sawaina, ai o le telefoi, o le tūlanga leo lo tātou vaaya. O lo sa wahina ia tinai tono ainga. To telefo inisi wam. O lo fa peona, what's the word?
pe ona maliu ni so tamaitai ona lava o tulaga ia I totonu o le sauaiga I tonu aiga e tele toʻiga sauaga o tele iloa po le ale situation o lou sauaga nai nei ona e le o faamatalaina mai ona I le sauaga I le mafaufau sauaga I le tino e tele ia o le verbally abuse upu foʻi e fai atu ma tulaga ia famaila ia famai e mafai ona o walu ese mafai se isi faiuga mo a'u ma la'u fanau please I'm really careful I la'u tala le la fai atu ona ese le reason a fai o le tagata o lala a fasi lai te va'ai e ono oti e ono fasi oti oe pe ona e va'ai nisi o mea matulaga I nei I think from love and wise it's better for you to leave and that's my opinion kakere fingau because it's an opinion ai a'u I lo tatonuga a va'ai le alofa le mataupu le te tauna ola oe ma le fanau a fai la ona e fasi oe a e alu ese la lau fautuanga la lea pe a fai a e alu ese ua lai te fai pui seisi e pui foi oe mai le tuna so you are separate mo le pui ngo oe ona lai mana o le atua e mau e oe le file mu ma le whalo fani e to tonu la tu spa ia tala paulo e le o anga sala la you are separate yourself foi lele ai te le o alu ese eso to lua po le na alu ese you are run for your life I think that's wise o se fai unga poto mas tulaga foi lele ona o ale la fai kwa ile mele e o tatu vai le tupu ti nga lava na fasi ala no fo ai wana tango lo fasi oti te tu lo le ma se so ma to fi fa longo atu ai tupu lena FCD na es ya lena esul fai mai mos fautuanga ai o tu atua oe e te nofo pe tono na o te le lopo la se me fisi me tu tupu ona o play minga lo leo o la o fautuanga aru ese la wala ni eru ese su ese you have a reason ona lo abuse oi o lo ia foi le system leo na to ni New Zealand po fe me le te vale so tai sa ili so swani ya uia silo ese ma avita mate pe a fai on nai fasi wai le o nga se alofa ona akusa ngai ki ruo ngofo ala wo ke yo lo loto you already divorcing your heart tu so le hua wo te ai lo loto wa ngai fasi a o ngali so paul mele nei paul mele mana o ile tangata nai lo tatonunga it's not so much as a family paul mele nei na tu langa tau fa ale ainga fa malia ino tu na ngai le tino a se upo sia lo fa ya te oi ele to yai wana lo fa ya oi de fasi oi there's no love in that marriage anymore e ofo ia te oi o te lona ui fu ulo ngona e te lo to ya lo fa e sia e lo to finger of silly whatever if you ese ona nai fasi oi matsawa ino oi from my answer I don't want to hear anything from you wo o se popuanga ia te oi ona alena e sul fa i mai programi so move on avela fa na mtamaiti ai wala e le fa pe o fa tu e te lo te le o separate to fa tu e te o a o te lo su e se stangata e ngata mai le ngala utali o te le o fa ia tu te e se ianu e ko su le ngata la utali na li tuna keislo na valu Kevin fa mole mole ai a faila ua kuria o le ainga o le kenge ai wo mo na fa pa ina ma ua ono o mana o les e saini le pepa tete ai le mana o ai le teine ono o walu lea fai se isi o to lua e tupua na sa utali i wa lo kat konga ele kaun ko pule la inga la ko kenge o to lu o kamale wala a fa ina fa ipo lana lai mai tu spa ia la tu la lo pule kamale ko la inga ya la wa kuli la inga a fa ya la o la lo fa ta mai ta ide non to lu ke fa kai kan le ko sawe ta fa le fa ayo le fa ale to ala lo fo le inga le vo le o stanga ta lo fa ala va dar me la kuli o ta fa ke le pe a foi ngai te le ile a inga fo le te le o foi ni le vai le vai ko le a inga la te e a fo te tau si le fa fine po la ventula you why o le la fc di mai nei ina ia o a wa tu ya ti oi a o le si tu
O le ala umia ngai whaile a inga o le kenge wala, i o ngā manga o le a inga kuri oi. O mata upu umai, o le telo taimi, pia no whai atu, o tanga tustala, o vasu 5 tausanga o whaia me tau interview. O le telo interview e whai, o le itu e le wha matala ina, e le tangata, o le tali mo ile na, that's the truth. Tele o tangata e maina o le leisi tu. The untold side of the story is always the truth. E le o ta ua maia le mea moni. Ai na o le itu wale story, o le tele la o tala, o tali ena o tali e tua i. O le o te tali e tu sa male message le na o mai, because I don't want to go to the other side of the story. But e lo ta tonunga, o le tele o mataha upu e au mai i, e iei leisi tu. You are not always right. A tonu iei fu se mafua anga na laina lu ese na tangata. But because o lea au te tali atu e tusa mara mataha upu le na au mai, but for me, in my experience, e le tūlanga tau mataha upu le tala noa, te leo tangata, they always bring their side of the story. E le eisi side o le story. Is that fair? E le se vungalo mai, no, le o le tam fai tali atu fo ile le, ono lo malam lama anga. Fa fitai o le o tau fa so mai, ai tusa la mar tau fesiri le tau fili, I answer according to your question. O te le o alu wha masino leisi tu, but for my experience, o leisi tu o story, e tele na le wha matala ina e tangata. Right? So, o tātou whesiri la nā le o tali nei a fiafi. O te leiloa, po ia inisi o whesiri o pa ia maramaro le tātou watunu unungo nei a fiafi. Ai, o le tele i o vahenga ato no inisi o tātou na watari lungo tātou whesiri ma wha maamlama nisi o tūlanga. Ana ua umono o fola ina tunga lo ta tonunga ma tūlanga o lo ia tātou whesiri ma tātou tali a whaila o nai te mana o le asa tūlanga o tupu tono lau ngā li im tūlanga. Na umanino tala le tuspa ia o whamamlamanga mai le amatanga lo ia le tātou pa 1, o ia le tātou pa 2, le wala tātou to e fo i tu i partner i le ia mawhaiuna e malamalama wai o le mataha upu leo le marriage. Ia e ke le ala mataha upu a o leo o walu e solve mua mu wale whaafita uli o le tūlanga fo i lele o le tetea. Ma to e nofo i le isi ona e le o maua e tangata se tali moni mai to tonu e kalesia wai e le o lai o atu nei tangata i le fia maua ma le fia malamalama la alu confuse ya la ma tupo e loma le ola whamasingo e lesi le ora kisianga o lesi whamasingo e lesi le ai sea ona fo o lau o atu e se lo la ua tali tonunga ma le nei mai e le o tali mai fo i tangata sa tauna mo me le tali. So te tonu o whamanuele tuai lo loto na utaina tunga se pese au tele i wha umaina le tātou alela ua rua te vai pe yeila nisi o fesili o lo tuina mai le tātou live le teimine wa o fesili ina u tuina atu nei o tātou fesili mai vaiasun te nei a ole tātou live le teimine nei ia atono i se si o wha asua mai sona wha fita auri le la lau latu le tātou live for now ia ma tātou tilo ina ia mawhai ona so soane tu fo i lo nei tangata ia te oe. Ia i le nei a fiafi, ai mai se fo to tele o ila tau au ona le tu le mata mai. O lo mafai fo i ona soani atu ia te o tau, ia matali tu fo i le sili. E
na ne fiafi. O te tonu tatou taimi, I always concerned about our time. Isi tu ole laulangi o lo mafuta. Mai whaafetai le mafuta ma tatou prokalami. O te leilo mea uma. Pia no whai atu. Te sili lau whai au. Sili fo inisi o tangata. Sa ili o wanati sa ili le li. Sa ili swani. Ai ono. E sulu mai lau prokalami. That's my answer. E tu sa malo malama anga. Ile fionga pa ia le atua. But I'm not saying that's the whole truth. Te lo fai atu le mea atoa le nā. No, wana o se vaenga le nā. E tu sa malo malama anga. Ile fionga pa ia le atua. Ma le tūlanga o lo iai. Ma nisi foi o tūlanga o lo o ina iau. Ai foi mana ia se manatu le tupu le au mai lunga I. O le tūlanga foi le foi no le mea. O le tai lua o vai aso o lua mafuta. Ai fai poipo. Ma na ia le manatu le mai. Mea ngai tupu ile tūlanga foi le. Ole kenga rua masangi e lunga le online foi lele. Oi lunga le Facebook. Ianga rua la kuala ia. Ele ia se teime te malama ile na fine ile na teine pe e fu te malama na teine ia te oi. Inga ua luanga ngofolo. Fako ai loa ilo la ia singa kengi. O lau sunga mo ka fae kongo. Ole o luanga ngofa kasi au kemi e ngai. E oi. Ngale I love you ai lunga ngai rua vai aso ki rua mafukai. Ai ngo luanga ngofolo. Sorry. Ese foi le tu langa wo ia ile So for me pia no fai atu. Whainga tā I o na tali o tātou siro ne fiafi. It's really hard, but for me, I'm being honest. E watu sa ora tali ia, atu sa awhau, ratu fini mai. Le se mea alo e tali fisili, pa o leu te tali atu e tu sa malou lama anga. Ile tu sipa ia. Ai whai loa o nai e se stu langa lei nei fumena. Wale tātou tele yo o tu leisi vaenga o tātou mata upu. Ile tu langa o le whainga o le alofa, ma le whainga o oka se maa naia. Pia no whai atu. Ai tango fai tau tu sina ko ni to sumatoro mo ko sumatoro a mai le alo fai fa we lo ai ngana nai maenga e toe wrap up tatu prokalame ta ma la tu alalo o tina ia o paua la to me tau o fofonga we all know that ele lei o tatu te to lui up me fu la ngai ad vaile la fo ele fa fine o tu langa le o tele yo up ma fai ona fai ele fa fine E ese fo ila le mafau fauna fai e ile fafine ia. Au tātou tama. E pauare mea oe fai. E te le ma fai alor fafine iau up. E osolo iau lima. Wafo le mea ngai ke leia. Ke le leia o iau lima. Ai ke kango ai ki o lima e kua. O louto o lua. E le tutusa louto o lua malau whanau. Loua fafine. No. E le tutusa tam ele ona o le o vai ele tama e tango a tango tweet lonto o lua e pe ala tweet fa atasi tu matamiti a fasi kamaki e fasi fo ile fafine o e ini so fo tuanga la o mai no tato leina ele o oyo se bossly man ele fa pe na se alofa ai o la fa tuanga pe a fa ile la va tu fa tuanga tu langa le a fa o nai fasi o to tono lo ainga sama tina ta fai wa pai le limo le inga na ia te oi o le taimi lava pai le lima ia te oi na fau tuanga ta penga tamiti o ese pui lo wola pui lo tamiti o le si tu langa fau tuanga mo ila to ia e le fa ai poipo a faita mai ta ite va ai atu o nai ese le langa e o lai e pisa wala pa mana ia te oi he will never change. I'm telling you. Ele te me sa wifi mai le ka ke ngofolo a usui ku ula ka pa ku ula pia ku ula mele lo walu ya wo le fa te oi are you willing to pay that cost ele suia ta tonu mai oi if over live super seno case tal noi foi or pe pelo ana etas or ko nga pelo nga ka ke ngofolo a usui ele suia na ufa tuanga lo malam la maanga mo lo te tonunga I tono tu spa ia ma la ua ia o onga si lo ese se fe lo tamiti ona o le tala paulo e vala a wina oe ele atua ile file mu na na o le atua e te ola ma tamiti ai fai per fa val valeo le si tu pe a fai ola le fai ai ola ma na o le atua te ola fa manu ile atua tato atunu tato uma lavo ini fesido tu ina mai ia a fai fo wa yai
se vaenga o le ato to ne fief piano fai atu e vai ala au onga ia ai tam fai lava ina ia mafai ona tuina atu tali tatou sili ai misel tatou mata upu ioi on ka upu ngai e le koe fala aulia ia o se la unga ko la ko pulela e o malonga la unga fai ka upu le ai fai mai no mo se fe au o ke le koe fia fa la unga o ela ngai e se wa it's all right all I want like just for you guys to be free. Amen. Fa manuele to ya te oi mo to uma la veile file mu fa manuele to yo to ai tato talo. Le ton ma to ma fa manuele ya inga uma la vo ila to lo fa pe na ma futa mai le fiafi. Ia fa pe na fusia ila to ila lofa ila fo se va inga o uma na o tala ina ma fa malam la mai ne tali to ai le pa ia mare maru le tno tama. E le o ia te au se ato toa ai na o tau mawhai e wha malama masa iria tu foi ina ia mawhai o na tali le tele lava o fesili o sio mātou watunu ona e whano o tangata ono le ai o se malama ai whaftai lo wanganga te tonu o mai foi file muia te i mātou te ola ai le nei o langa le tu mau whaftai Yesu ono suafa oe o mātou wole mawala au o tuai nei amene whamanuia le tua ia te oe malo ainga ia matulanga uma lava ia marnei foi lo ngatone ni vai asu ni New Zealand fa manu e toenga ni vai asu fa mga luenga tato fe loa o te lei loa pe te o stato a live last for really nei o lo toma fai te sa ilia te tasi o uso a fai fe au i Samoa o lo nga lui te tonu o le a inga ia sa waina family abuse le la uso ta imesi uso ia te au e fai le polo kalami te minei o lo toma fai tu fa tasi mo se tato so ta inga male uso le mo fai e te ua taunu o lona winga o le alongo ina tu lava tatou live stream i le afiafila so o le aso whareile o le si lua po lumana ai tatou toe whailoa i le vai aso fau pe fai e te ua o tatou le toe wheta toe whailoa i lunga o le tatou plokalame nei ia ai kauma whai lava ia lava so taimi so o i tatou plokalame no te le anisi e mai e alu ia so uma no at this point o lo o tama fai e fa tatou prokalame e tusa mo lo taimi ia ai mese foi ke alu foi fai singa ngaruenga ai sio ko lo no ko ai ia fa manuele tua ia te o tou il soit for Yesu amene